Le 11 juillet, son corps a été découvert devant le restaurant chinois qu'il employait à Saint-Léonard, près de Fécamp, en Normandie. Les employés et le patron de l'établissement ont été auditionnés. Une autopsie a été réalisée le mercredi 13 juillet. 3 personnes ont été mises en examen pour homicide volontaire et écrouées dans le cadre de l'enquête. Suljim a fui son pays pour échapper à l'envahisseur chinois et c'est en France qu'il a perdu la vie. En sa mémoire, une marche blanche est organisée par l'association La Communauté Tibétaine de France et ses amis avec la... Formez vos bataillons, marchons, marchons. Merci. 얘기들마 시고에 근전이 도시마 시업 삼소 다 당보들라 다 드린 가지데 정부의 근전이 공조에서 시작이 들어와 영예 시외 공조였습니다. 디다 다는 것에 프랑스라 당보당 붙이고 요르디 다 단데 딘데 차와디 너무 상마들 얘기 좀 무슨 좀 기고르와 당가랑스도 도스린다 안데 차리야 선에 프랑스라야 아니 개미사간을 내가 지금 뭐시다 요래 로만 붙임을 이내 단대 발야도 개미사간 내가 지제 개미진다다 개미는 내가 지금 수다 라마르 대수 이메다 단당 것도 팀디 도르시베인데 디하 먹고 발야다 뭐지 세gen들 개미 이메는 뭐 다쳐버려 디레도 단다 당당베인데 다 디리아 드림 미만 무시우지 패지야 동생 냠게다 아니 양이 구두치도 스페어들라 오늘 가서 프랑스 프리스 쪽에 근데 당대가 나신다 가서 내가 레기는 뭐 참명을 너무 참을 같은 체 투시 뉴베다 과기 남이요 과기 개매요 과기 빈야요 되게 사람에게 되려 나라서 오늘 도스니 데모코라는 게 체들이 아니 도스니 가서 뭐하면 야고 결혼나 아니 머니 야고 사로나 아니 시행하는 공부도 아니 페로나는세 타마델이야 아니 내가 저다 별이야 유배니 시제 있는 내배니 가라서다 별이부터 용이야니 가서 구스님도 예스 프랑스에 가린 나오더라 가서 그때 도스네 가서 동생님도 지기 예스인데 렌스타에 직제 가서 시제 냠종 용에게니 니만 요 주주니 요도 샤오다 자보면서 구스 샤베 깨자 때문에 뒤지니 드디어 깨자 때마다 아니 가서 별이야 도스네니 자보면서 되게 쉬지하니 니마지 별 로도에게니 가서 메디 장미 쉬우에 쉬 도시나 어딘체 평화될 아니다. 근데 추스적인 추대는 것들 비디 집에 고라가는 게 도스네 가진 도스네가 되어나지 아니 고라는 게 비디 집에 있다. 뭐 미국 비교 남시 사고요 소자 비디 집에 있어서 ran게 지다. 투즈디 바이나 당한조 이 교회 투즈 지레 말아줘 페미직 대론치브레 대론 지디당아 단대 다린데 페미직 주다 아니 간조 브라셀 구잡 튼제체 아니 Paris kuza tunje changme ande de dong pengi gi nangmi chambal라 tusu pya di chedu chabi be thanda thang jo dire tusam shego e chi khare tu shiba ina ta kor de dong pengi di de dong pe bare rwa thang jo di gi jela chale khare nang gimbe ta di chawe de la tu chokpa da khagi tugen she che nang da nang shi bare sung do ta jo timda che che timda ya bu chi ni che go e di ta nge sambala nga jo mi yu zo di nang che rwa that's why me France do jimbe na gya khap timlogi wan tak gya khap yak buji ndu nge sambala zawe
Kuranzogi timda dinzo yapuchini chenangi res rewa chenpo yue yinba yinay ta nganzo tunjo kangi da pimi tikzu gi tone tanda ta France shungi ta shusa kawa yueba yinay changba la shu che ani timda di yapuchi chero nas nganzo tende shuya yin. Quelques amis français, européens ou autres parmi nous, je voudrais vous remercier d'être venus soutenir la victime, le défunt Tsutimla et sa famille et aussi la communauté tibétaine. Donc en fait c'est ce que je viens de dire à nos compatriotes en tibétain. Donc j'en appelle tout le monde au calme et à la retenue. Et merci beaucoup. Drink de pepe. Manzo Brussels ke kuzap tunje. Chawda. Andan shinge chaje jidu tuden yazola. Jisu dile chudula. Aya. Ani dan shin biru chobe chozo. Ani chawshen yule. Manzo biru binda mongbu shibuji. 내 드링데 파리스케 게사 안 동생 냠게게 쳐도 내 좀바디 배 미시베 냉가지다 개침부지를 섬기요 디안 가르레스 메랑 아주 드링데 내 정도 침배 안 저기 비리 빈다 추름라 야나 게다 사간지긴 나라 작저 쳐터네 아니 대종 침발에 第一对的做项目了，看你成个月的设备呢，太难了。家那兄弟，拼命做了，到时看这当个月买，人家学校看这当个月买，我在做项目了，全都不要的，我就在让完弄吧，Paris France 里边那样，给每个单我就不了，都当呀我做不了，都不咱们明白呗，厕所小怪的那当插队。 아주 상물로 드린 대 좀 거야디 가가 끼기 제게 말에 동생 냠게지다 안가란 저토네 버거 쉬어야 다 프랑스게 숑라 팀이어레 프랑스게 숑디 장대라 잡조지긴지 임베인데 당한 좀 뭐네 숑당 숑데 멤버 토네 다 프랑스 숑라 계지라 이내랑 말은 좋다 장대한다 真正的讨论，但在地了，俺查些来让能学些，等俺就在不给做的地界的。当年一些上学就会有人去学上学，看着等着会长大不嘛，等这家，所以的时候觉得很着笑死。但让 France 这啥，去了年当年个3年，现在准备，大概就等80个3年的啦，你为吃了。 진짜 덤비 다래 직지 마람서 보르기 임바 샤착치기 보르기 달로 셈시 소녀 임바시 베기 제미 자가시 산레오냐 사골라 소소 레카치간 도사 레카라 침비 레키 랭긴 디비게 투추 고조 바다 아니 질루 카르마 카시 질루 템መን거 돈다지라 스테이션시 레카치사 레로타 데 코르기나 요비게 레치 네모아즈고 어렵 잡시 다 세베 내주도 하버래. 된다 선사 된데 그 내주 하니 산님들요. 공어 돈준 데터바래. 보루 초과래. 아니 지티리 초과카 가서 된다 니비 레자 라판 좀지. 나랑서 단다 미지 좀버래. 종인디 찹스기 잡지로와. 라왕도 톱타 된자 요르 삼니 프랑스라 레바지 잡니 용체. 당한 데는 닌카요 아마라 삼 된데 소소 초비 동다라 레카도 살라 안텐데지 도민치비 딘데게 탑초다 자다주 총버레 딘데 소자 데라 가서 냥강 공드지 나스 뜻을 타주 총만 나시 메마라 수 같은 데는 좀 야데 고로 가버지고 메도 가버 라바 켜야데 디우 세튼 라가 낭메라 특수 참지슈야 디우 코라라 가서 공투드비데 삼노나네 Chinese income ko ngarang zugo mani yute saya devula samlo taya nangmala thukse samde taya deta devjin tuman be chibi zamlo chokka sana purigi yeno manra dinde ge neta wala dongdong la samlo tang
Harap cholong dua reti kesimjala samtangje mane itu saje. Ane ngaram tu tiarong mikup coba cikgu yore. Ayang ni parans ke cikni jusha narwa. Tentang ni mangkuj zomier. Tachidele. Nous avons appris cette triste nouvelle du décès de M. Sultan dans la région de Normandie, plus précisément dans le village de Saint-Léonard. Il s'est rendu au travail le soir, dans la fin de l'après-midi, le 11 juillet dernier. Le lendemain, j'ai aperçu un article passé sur les réseaux sociaux. Un Tibétain aurait été un salarié ou un employé d'origine, c'est marqué chinois, a été tué dans son restaurant sur son lieu de travail. Pour vérifier cette information, j'ai envoyé auprès de nos collègues pour leur demandant de réunir un peu plus d'informations pour vérifier l'authenticité de cette affaire. Malheureusement, mauvaise nouvelle toujours se révèle vraie. Du coup, le mercredi dernier, sous l'égide de la communauté tibétaine de France, en ma présence du secrétaire du bureau du Tibet, nous avons fait une réunion de crise à la pagode de Bonaventure. À l'issue de cette réunion, nous avons décidé d'organiser deux marches blanches, une à Paris, puisque la plupart des Tibétains résident en Île-de-France. Deuxième, demain, lundi 18, en Normandie, la région, localité à laquelle s'est déroulée cette triste mort tragique et assassinée par ses collègues. Simplement, d'après les enquêteurs, donc il y a 3 suspects qui sont mis en examen et écroulés en prison en attendant le procès. Pour votre information, en tant que communauté, nous sommes réunis aujourd'hui pour faire une marche blanche. Ce que cela veut dire, cela implique une marche silencieuse, non violente, une conduite à tenir en conformité à la législation en vigueur en France. Sachant que nous sommes en France, dans un pays où l'état de droit qui rend la justice aux victimes. Donc, il y a comme une enquête pour homicide volontaire en cours d'instruction. Et puis, de la part de la famille de la victime, d'ici 2-3 jours, nous allons déposer une plainte contre X pour que la justice fasse son travail, la victime soit entendue dans cette doléance. C'est pour ça, aujourd'hui, comme cela a été demandé de manière répétitive par le représentant de sa santé, le Dalai Lama, Rinzin Chudula, mon collègue parlementaire vénérable, Dr. Wanchenla, également président de la communauté tibétaine, en tant que l'organisateur de cette marche blanche, que tout le monde retient son souffle, rester calme. On a tous le but prioritaire d'aujourd'hui d'exprimer notre sincère condoléance à la famille de la victime et dire notre prière, comme nous sommes pays du Tibet, champ d'action d'Avalokite Shiwara, et réciter son mantra de 6 syllabes au Manipaméron de manière mentalement sans pour autant causer grand bruit. Ça, c'est la seule demande. Donc, je vous rassure qu'il va y avoir un procès équitable, transparent, et la famille des victimes sera défendue par un avocat professionnel et compétent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, notre travail, c'est manifester notre solidarité pour dire que ça suffit, pour dire que Tibétains, il y a une communauté, la vie des Tibétains compte, que ça se reproduise plus jamais, que ça soit le premier meurtre et le dernier meurtre. Donc c'est ça le message d'aujourd'hui. C'est pour ça que je vous appelle
au calme, à la retenue, et ne vous laissez pas vous déborder par les émotions et pulsions. C'est un clashage, c'est de cause de souffrance. Donc aujourd'hui, conduisons, ayons une conduite exemplaire de l'intégrité, noblesse de geste. C'est pour ça que non seulement vous êtes là ici aujourd'hui, dire à la famille que nous sommes avec vous, mais aussi représenter l'image du Tibet et tibétain. Et nous avons un leader qui incarne la conscience mondiale de l'éthique et morale, ça s'intitule le Dalai Lama. Et nous sommes au sujet direct de l'administration centrale du gouvernement tibétain. C'est la raison pour laquelle je vous dis aujourd'hui, vous n'êtes pas là en tant qu'individu tibétain, mais en tant que Tibétain appartenant à la communauté tibétaine. Et notre marche reflète notre culture, nos valeurs. C'est pour ça que restez calme et ayez la compassion à l'égard des assassins. Et puis, demain, pour ceux qui ont décidé de se déplacer jusqu'à la région de Fécamp, si vous arrivez par le train, gare SNCF, point de départ de la marche blanche demain, et puis je sais qu'il y a déjà une dizaine de bus qui ont déjà rempli. Et puis peut-être ça s'inscrit aujourd'hui, même au cours d'aujourd'hui. Nous serons très très nombreux. Donc en Normandie également, c'est le même conseil que je vais vous donner. Allô, 남아서 별로 중요하다. 나가 주전 중기다 제가도 주전 이외 반항서 초조해야래. 이래다 별가부야 다른 거서 민망 무시 쳐서 상이 이체다 상이 쇼판 아주 주저 고에 돌이야. 아주 산에 대저리 공들이야. 저베이 대저리 공 삼바시와. 그 수입에는 시라도 수수선을 페리오나 수행직제와 니버들이야 뭐라다는 로경 방법요 송자 뭐라다는 삼삼나로나 어디 가서 벽이 된 것이고요. 안나 먼저 차가마게 별로지 배나 레사 리레 계시마라 나스 뒤져요래 되게 도저 먼저 많이 tanka 간도 계셔진 디스데 바드레 저거 다나 나머지 미니니 저 배로나 나는 원래 나만 뭐 쉬우스 배나샤 가린 체슈에 나머지 양의 곰드들이야 시행하는 만에 당이 배로나 나서 두세 Ya, the mother was and they could belong to the 19th Mettez bien toutes les personnes qui sont avec les gilets jaunes, l'équipe de sécurité, mettez bien un contour de la place.
Madevash. Lord, the make of the